Dobar dan, uvaženi gledaoci. Pratite Otvoreno na programu televizije Budva. Moj gost ovoga jutra je novinar Ranko Pavićević. Dobar dan i dobrodošli u Otvoreno. Poštovanje i dobar dan. Vi, nas dvojica, nismo dugo ovako razgovarali, čini mi se, baš na kamerama. Baš dugo, ali i meni sad zadovoljstvo. Ja najviše volim sa kolegama, posebno sa vama, evo, to moram da istaknem. Hvala. Ajmo od prve teme, što ne bismo krenuli od Budve? Šta se dešava u Budvi trenutno što se tiče aktuelne vlasti? Ne znam da li ste ispratili ovih dana, bio jedan naslov u vijestima. Vlast u Budvi bez Odžića ako ne pogazi riječ. Pretpostavljam da ste vidjeli taj naslov i pratite. Kako ne, naravno i analizirao ga, ako tako mogu reći, kao ipak čovjek koji se bavi malo ozbiljnije novinarstvom. Pravo da vam kažem, to je naslov onako dosta provokativan, ali po mojoj ocjeni to se neće dogoditi. Bez obzira. Moguće da će malo politički propulzivno da uknjiži neke poene i Odžić i njegova partija talasati još neko vrijeme. Dobro. Ali, nažalost, ja ne vjerujem da će doći do neke turbulencije, bez obzira na sve razlike ideološke i bilo koje druge, znate. A zbog čega mislite da neće? Pa zato što je vlast, mora da shvatite. Mislim, vi to razumijete ipak. Ali ja sam, evo, 40 godina u toj materiji i prosto ne vjerujem ni jednoj vlasti. Bilo ona koalicija ili bila, ne znam, apsolutna vlast. I jedno i drugo u Crnoj Gori su diskutabilni. Znate zašto mislim? Gledajte sada, nikome se ne isplati da funkcije koje su već naslijedili sada prepuste drugome ili da sruše svoje pozicije na kojima već sjede. Uzmimo bilo koju partiju iz sadašnje koalicije, znate. Sve su to bili neki partijski ljudi koji su jednostavno od odbornika na ovamo jedini možda kvalitet su imali to. Možda će mi se neko naljutiti. Siguran sam da hoće. Ali, nažalost, to je danas politika. Znate. Niko ne bira neke sposobne, pametne, obrazovane ljude, nego poslušne ljude. I zato ja ne vjerujem da će doći do turbulencije u Budvi, jer poznajem sve te vlasti i sve te koalicije unazad, rekao sam, 30-40 godina, pa sve do današnjih dana. Hoće li vama biti neobično ako se bude glasalo za donaciju od 1 milion eura od strane opštine Mitropolije Crnogorsko-Primorskoj, da gospodin Odžić glasa za to? Ja mislim da hoće samo iz ovih razloga. Neće on možda glasati, ali... Znamo koje su njegove mišljenja o Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Sve znam, apsolutno znam i zašto se zalaže, koliko god to bilo apsurdno, ja to poštujem naravno. Ali kad dođe sad ova, linija razdvajanja, ako tako možemo reći, ja ne vjerujem u to da će oni napustiti vlast, da će je učiniti, ne znam, mnogo složenijom. To hoće iz te političke ravne. Znate, da bi obmanuli svoje građane koji su naivni, koji to ne razumiju. Ali vjerujte, pogledajte, koliko sada ljudi iz te Odžićeve partije, da ne pominjem DPS i tako dalje, koji se faktički vratio na vlast u Budvi. Ali oni nisu dio koalicije, oni su podrška. Sve znam, ali njima ne treba bolja vlast. Gledajte, oni su sve svoje kadrove već zbrinuli u savjetima, upravnim odborima i tako dalje. Sad, kome se to isplati da sad, ne znam, predsjednik nekog upravnog odbora iz DPS-a napusti tu koaliciju ili... Da moraju da imaju neku odgovornost prema svojim biračima, na primjer, koji ne očekuje njih da podignu ruku za nešto tamo. Ima u mojoj i vašoj priči. To se podrazumije u politici da upravo birači koji su vam dali povjerenje, da imate odgovornost prema njima. To u političkoj ravni u Crnoj Gori više nije slučaj. Ali taj isti DPS je pao zbog Srpske pravoslavne crkve. Tako oni sada podignu ruku, na primjer, da opština izdvoji 1 milion eura za SPC? Ajde, živi bili pa vidjeli. Ja bih volio da me demantujete pa me posle pozovete pa kažete niste bili u pravu, ipak ste obmanuli i ja pravo da vam kažem ne bi imao ništa protiv. Ali me strah da će se ove moje riječi obistiniti. Ne, mi sad kao razgovaramo i razmišljamo šta bi bilo logično, je li tako? Da. Znači oni ne. Ali onda bi bilo logično da grupacija koju je predvodio Mladen Mikijelj podigne ruku za to, iako je ova vlast predložila. Da. A oni ipak neće, nego hoće da se posebna stavka izdvoji van budžeta, da ne bi morali da... Da li je to malo isto sad fori i fazoni? To je opet politika. Sve je politika, nema tu šta. Tako da, nažalost, ako je suština našeg opstanka samo politika, onda nam se ne piše dobro, znate. Ja uvijek postavljam pitanje, a šta je onda sudbina vas kao mladog čovjeka, ostvarenog čovjeka? Nisam ja više mlad, moj rak. Čovjeka. Znam ja to, ali primjer dajem. Znači, govorim o vašoj generaciji.
Je li moguće da je jedina ulazna karta u ovaj opstanak života politička ravan? To je uvijek bilo. Kad znam za sebe, to je tako bilo. Sve je tako, ali valjda bi trebalo. Evo, idemo u Evropu, zalažemo se tako. I znate, sve je to nekakva parola koja apsolutno ne drži vodu. Ti isti, gledajte sada, koliko je u crnogorskom parlamentu, ne govorim samo ovdje, isto se stvari dešavaju. Ti isti ljudi za kojim sam možda ja glasao ili nisam ja, inače u stvari nikad nisam imao moju partiju, vidite. To je moj problem. Zato što sam... Je li to problem? Veliki problem je, znate zašto? Kad nemate partiju, kad niste politički angažovani, vi ste onda slobodan čovjek, ako tako mogu reći. Ako danas uopšte ima slobode, znate. I onda možete da kažete, evo, ovo što ja govorim. Koji bi sada čovjek koji je aktivan u politici mogao da kaže ovo što ja govorim? A ja to ne govorim zato što sam ja nekim način čovjek. Ima neki koji su bili, na primjer, članovi DPS-a, koji su danas, ne znam, u PS-u ili u NSD-u ih ima čak. To je okej. Ima ih svuda. To je tačno. I nisu oni nikad bili. Ima svega. Ima i obrnutih situacija. Ima i obrnutih situacija. Ali to su sve male iznimke. To su mali primjeri. Generalno to ne važi. A ja bi se radovao da imamo mnogo pametnih i slobodnih ljudi i da imaju pravo na svoju slobodnu misao. Nisam siguran da to baš postoji u onoj mjeri. A šta kaže evo vaša slobodna misao vezano za ovu donaciju od strane opštine? Ispred svih građana da se izdvoji 1 000 000 eura da se da mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj za izgradnju hrama Svetog Marka. Je li to okej? Da vam kažem iskreno, ako sad govorimo nešto iz dubine moje duše, ja bih volio da se taj hram izgradi. Ali realnost ipak treba sagledati realno. Vidimo danas u istoj Budvi koliko je socijalna karta, koliko su socijalne tenzije, koliko ljudi teško živi i koliko ima prioriteta, znate, u ovom gradu. Ja nemam ništa protiv, rekao sam, ja sam i vjernik mitropolije Crnogorsko-Primorske, gledajte. Ja bi sutra volio ne zbog toga što sam vjernik. 10 hramova ako treba. Nego gledajte, zbog neke duhovnosti koju polako gubimo, znate. Ja tu vidim ulogu crkve. Bilo koje crkve, bilo koje vjere, bilo koje vjeroispovijesti. Da će tu izgradnja hrama da pomogne. Tako je. Znači imali smo... Mi imamo crkava na području opštine Budva, koliko hoćete i manastira. Imamo rekordno broj manastira i crkava. Kažem, nemam protiv ništa, ali da li je baš vrijeme, to je već diskutabilno. Da, šta nam je potrebnije? Šta nam je potrebnije? Igralište, bioskop, kulturni centar, dječji vrtići, škole i tako dalje, tako dalje. Vidite sad oko novog vrtića prosto ne zna se gdje će da se radi, pa su napravili neku lokaciju na kraju grada tamo. Zašto na kraju grada? Što bolje u prirodi nego da je u Tiki u plazi kao što je sad. I zatvoren prostor na djece, ja ne znam kako odrasti tamo. Ali ne, ja govorim u drugom. Kako se ovaj grad razvio? Kako se nije mislilo upravo o nekim strateškim pitanjima? Na najbitnije stvari. Za najbitnije stvari. Pogledajte zašto su otišli tamo. Upravo zato nema gdje drugo. Vidite sada, pričamo predizborna matrica, malte neko svih bila, pravit ćemo bolnicu Budva, treba bolnicu. Tačno je. I treba. I red je. Ali gdje? Znači, neko je potrošio sve resurse ovoga grada. Zato ja govorim, imali smo mnogo pametnijih i boljih strateških pitanja. Volim ja da se vratim posebno u ovoj emisiji unazad, da vidimo ko je kriv za ovo danas. Svi smo krivi. Svi smo krivi, naravno, ali zna se ko je više. Tako da... Znači ima i toga, okej. Apsolutno, da. Ali evo, ajde da dođemo i do ove slovenske plaže kad već pričamo o tome. Jeste vi protiv gradnje ili ste za onaj projekat? Ne, ja sam apsolutno protiv. Bez obzira. Znate zašto? Vidi, ja sam čovjek koji sam ipak neđe putovao po svijetu i vidio sam mnoge turističke destinacije. Ali zašto bi Budva ličila na Dubaji? Zašto bi sada pravili nove solitere u srcu slovenske plaže? Ali Ranko, vidite na što Budva sad liči. Mi svakako imamo zgradurine na prvoj liniji domova. Naravno. Ja sam negdje rekao, ajde da kažem, to je moja autentična misao, pa su mi se naljutili neki, upravo zato što sam slobodan čovjek. Budva je lijep, ja kad sam došao u Budvu prije nekih skoro 40 godina, to je bilo najljepši grad, najbolja regija, i turistička i božja, i kako god hoćete, prirodna. Ali je neko toj Budvi zabetonirao dušu, pa ste sad.
I onda živite u gradu bez duše. Mislim, sad se vraćamo na početak vašeg pitanja. Zašto sam protiv prodaje slovenske plaže, izgradnje solitera, oblekodera, ne znam ni ja. Nećete mi reći da je to samo suština u tome da se poveća turistička ponuda, da se kvalitet podigne. Dobro, neko bi rekao napredak, idemo 21. vijek, 25. godina. Ali vidjet će, ja sam bio davno, neki taj projekat je slično bio još prije 20 godina aktuelan. Aha. Možda ne MK grupe i ove grupacije, ali isto sam bio svjedok tog projekta da se slovenska... Znači, tu uvijek bio plan da se nešto... Naravno, uvijek. I da se ruši slovenska, prije 20 godina. Tako je. Mislim da bi to bio veliki zločin, bez obzira na sve. Zašto? To je jedina oaza koja liči na Mediteran u ovom gradu koji je zabetoniran. Evo, rekli ste malo prije, na šta nam liči obala, gledajte. Šta znači soliter od 25 spratova u Budvi i taj soliter je 100 metara od mora. Gdje će ti gosti sutra? To niko ne postavlja ozbiljno pitanje. Važno je uzeti trenutno pare. Nije važno da li to država ili opština, ali na drugoj strani imamo jako veliki problem u glavama tih ljudi koji odlučuju. Ne misle o sutra, ne misle o našoj djeci. Kako sad? I da se neke pare zato sam ja apsolutno protiv prodaje na ovaj način slovenske plaže, jer je to zaista jedino utok, jedino lijepa zelena oaza za našu djecu i za sve ljude koji vole ovaj grad. Vi ste pratili sva dešavanja u Budvi unazad decenijama. Je vama logično sada je došlo do ovoga? Gledajući sve, jel' ta? Logično je. Vidite, u državi sve smo pustili. Koja je ovakva država, koja nije pravna država, država u kojoj je zagospodarila mafija. Gledajte, država gdje je u jednom periodu vlast bila mafija. Znate, gledajte, mi danas još uvijek ispaštamo sve te grehove. Da li ispaštamo ili smo opet u nekim dilovima? Pa dobro, u dilovima svakako, ali ne u onoj mjeri zaista. Evo, svjedok sam toga. Dobro, sad izlaze informacije, Skype prepiske, čuda se dešavaju. Eto, to je to. Vidjeli ste šta je radila policija. Vidite, mi danas imamo isto sudstvo koje je zarobljeno partijski. Mi nemamo još tužilaštvo koje je očišćeno, iako mi govorimo o vetingu, ovom onome. Pola policije je i dalje pripada kriminalnim klanovima. Vidite da se ne lažemo, ako ćemo objektivno da govorimo. Izvinite, ja sam strog kritičar, ali objektivno kritičar. Treba reći, naravno. I ja ne stidim se od toga, imam dokaze, nažalost. I tako dalje. Zbog svega toga nekad mi je davno bio život ugrožen, ali se nisam pokajao. Znate, nisam pokajao jer sam zagovarao istinu. Znao sam koliko je to opasno. To je bilo zbog vašeg mišljenja o NATO, je li tako? Tako je. I ne samo o NATO, nego upravo o mafiji. I to o mafiji koja se ovdje rađala, znate. To je bio veći problem. Današnja mafija će vam dozvoliti sve. Da pričate integracijama o NATO protiv NATO. Bitno da oni završavaju. I tako dalje, ali je važno, ne dirajte u njihov kapital koji je prljav do kraja. Tu su već opasni. Ako tu čačnete, onda nisam siguran da vam se piše dobro. Dobro, posebno novinarima. Znamo neke koji su, nažalost, stradali. Tako je, baš tako. Okay. Ajmo, kad smo već kod toga, evo jedna tema dana, čini mi se. Vesna Medenica, osuđena na 1 godinu i 9 mjeseci. Recite vi meni, jeste li vi iznenađeni da smo dobili presudu u ovom slučaju? Da vam kažem, ja sam iznenađen jer i dalje se plašim u svo poštovanje svakog čovjeka. Neću da ogriješim dušu. Bolest je svačija, ali ja neću da vjerujem da ona već godinama boluje baš do te mjere od tako opake bolesti da je malo pa je puste. Mislite da se folira? Ja mislim da je to daleko od zbilje. Ne želim nikome bolest daleko bi. Naravno, apsolutno. Ali uvijek kad se desi ovakvi slučaj, odjednom se neka bolest. Tako je. I to govori, gledajte, to govori kako nam je pravo u Crnoj Gori. Koliko smo napravili taj istinski vetik, on nije ni počeo, neće se nikad ni završiti, toga se plašim. Znate. Vidite sada kako su oslobodili neke ljude koji su bili direktno infiltrirani u mafiji. Gledajte kako je moguće da 3 godine izvršno rješenje presudi bilo kako ne donosi se i onda puste tog čovjeka koji je uprljan do kraja u mafijaške vode i tako dalje. Znači, još uvijek nismo zakoračili istinski u osvajanju prava i ljudskih sloboda. Da li je ovo onda prvi korak?
Daj Bože, ja se radujem, jer bez toga nemamo života. Ali evo, specijalni tužilac Vukas Radonjić je rekao da je zadovoljan osuđujućom presudom, ali nije zadovoljan visinom kazne. Godina i, koliko rekao smo, 9 mjeseci. Moguće, naravno, za sve što je rađeno, ako je dokazano već, tako je. Godine i 9 mjeseci, je li to malo ili puno, po vašoj mišljenju? A po meni je to mnogo malo, jer znam, znate zašto to govorim? Znam taj razvojni put gospođe Medenice i znam sve razvojne puteve i u tužilaštvu, i u sudstvu, i u policiji i tako dalje. Vi to pratite od kad je ona počela svoju karijeru. I to karijeru, je moj problem. Ja sam bio svjedok kao novinar da je čeka nekćemo kongres pravnika u Budvi, u Splendidu ili nije važno gdje, po 2 sata. Jer ona može još se, ona čekajte, odlaže se i niko ne govori zašto. Znači, ona je u jednom periodu koračala nebom, znate, kao i mnogi drugi. Da li me razumijete? Vi ste... Pa meni je to sad nezamislivo, mislim da tako. Nezamislivo. Znači, tamo nije smio niko da kaže drugačije mišljenje osim nje. Zna se i njen šef, da se razumijemo i to, ili šefovi. Onda prosto takva država ne znam koliko je opravdala postojanje. Dobro, ali znajući naš narod, je li ona sama dobila i stekla takvu vrstu moći ili je ovaj narod malo krivi i podilazio je i što bismo rekli, evo što bi rekli zapravo naravno. Ljudi iz Srbije pumpali. Tako je. Dobro. Tako je. Narod je kriv skoro za sve. Jer, pazite sada, nemojte me krivo razumjeti, je li moguće da u izbornim kampanjama ja vam ispričam bajke ili basne, pa vam kažem, evo, daću vam, lupam sad, 2 džaka brašna, 1 džak krompira, soli, šećera i ulja i vi ste sad srećani. Ja razumijem kad čovjek nema, ali ne razumije da mu je toliko ograničen da ne shvata da će to trajati dok se potroši. A onda će ovaj koga je korumpirao da kaže, izvini, mi sve nismo ni sreli, ne razumijemo šta vi meni tražite uopšte. Ne znam ni ko si, ni šta si. To je problem. Znači, imamo jedan problem genetski, a to je problem u glavi. I dogod je naš narod takav, znači ja kažem, ne nabijam ni za jednu stranu, samo govorim objektivno moje gledanje. Apsolutno. A stalno ga upoređujem sa životom. I šta je moj problem? Što se ova moja priča godinama obistinjivala i pokazala... Sve što ste rekli, to se i desilo. I to je moja nesreća. Ja se promijenila malo svijest naroda u posljednjih par godina? Malo jeste, ali ne toliko. Ne, jel? Malo jeste. Pa jesmo li gori ili bolji? Šta je vaše mišljenje? Mi, znate... Da li smo i dalje onako vidimo partije na vlasti, aha, svi jurištamo? Pa ste, mi napredujemo u nazadovanju. Dobro. Da vam kažem. Evo, gledajte sada, uzmite i staru vlast, uzmite novu vlast, uzmite aktualnu vlast u Crnoj Gori, uzmite i u našoj Budvi. Je li moguće da je jedini kriterij da neko bude član vašeg savjeta ili nečijeg upravnog odbora politički pripadnost politička? A to je jedini način na koji smo naučeni, ja mislim. Pa to vam govorim. Toliko godina se tako to radilo i sad se samo preuzeo model, ili? Sve je tačno. Pa ja upravo to govorim. To je to nazadovanje. Ajmo napravimo jedan iskorak civilizacijski, pa kaže, izvinite, meni trebaju pametni, obrazovani, sposobni ljudi. Dobro, koji će to reći političar? Neće ni jedan. Nije mu interesu. Tako je. On mora da podmiri sve... Sposobnost manipulacije je danas prava jedina odlika pravih velikih političara. Ovo velikih, daleko od toga kako ja to vidim, ali ajde ih nazovemo tako. Često smo u ovoj emisiji dovodili pitanje odgovornost političara, pa čak i onu moralnu. Zašto je nema? Šta je vaše mišljenje? Pa nema je zato... Osjetiš istinsku potrebu da preuzmeš odgovornost za nešto što je loše, pa makar nisi ti to, ali nekako slijedom okolnosti jesi neposredno kriv. Kamo se reći da ona postoji. Znate. Ja sam skoro imao jedan dijalog s jednim profesorom, neću ga pominjati naravno, da ne kažem da je iz ovoga grada. Pa sam ga pitao, izvinite, vi ste uvažen profesor i ja to poštujem, hvala Bogu. Ali ne razumijem, opet neću otkriti kojoj partiji pripada, ali nebitno. Što će, profesore, to vama? Zašto ne možete da budete intelektualac? Zašto morate po svaku cijenu da izvršite nalog svoje partije? To je problem. Ako uđete u bilo koju partiju, onda vi niste slobodan čovjek. I to je potpuno jasna formula. Jer vidite, vi sprovodite plan te partije, dogovor na kolektivnom nivou.
Vi ste najmanje slobodan čovjek. Dobro, ali imali smo ljudi koji su bili članovi partije pa su izašli. Ne znam, evo gospodin Đaković, pa gospodin Zenović. Oni su bili članovi partija, izašli su i bili slobodni ljudi, je li tako? To je tačno. Pa su bili kažnjeni neki. Bili su kažnjeni. To je problem. Znate, ja pravo da vam kažem, evo, kad ste pomenuli tog Zenovića, mladog čovjeka, ja njemu skidam kapu. Zašto? On uvijek kaže neki svoj sud. Evo, sad sam čitao i neku presudu gdje je oslobođen presude i tako dalje. Nažalost, ja sve čitam. Kamo sreće da imamo mnogo više takvih ljudi koji su slobodni, bre, pa kažu svoje mišljenje, pa dopalo se nekom ili ne. I osnovuje svoju partiju. I to mi se dopada. Zašto? Oni su kao grupa građana. Tamo je našao jedan krug svojih istomišljenika, slobodnih, mladih ljudi i tako dalje. Možda je žrtvovao neke benefite, da je ostao tamo gdje je bio lupan, sad da je zadržao funkciju aktualne u opštini i tako dalje. Ali vidite, on je rizikovao... Da, ali imali smo i gospodina Jovanovića isto tako. Jeste, u svoje vrijeme. Koji je sad predsjednik opštine. U svoje vrijeme. Ali vidite, očigledno da se Jovanović na vrijeme opametio. Dobro. Imamo još jednu zanimljivu temu ovih dana, to jest evo jutros u medijima. U vijestima piše stojeće ovacije, ja sam prilično siguran da su stajaće. Pa ja mislim šta vi kažete? Ja mislim stajaće. I ja mislim da su stajaće, ali ovdje piše stojeće ovacije za Ćelovu pjevačicu, zvižduci tokom govora na otvaranju. U pitanju je Međunarodni festival pozorišne režije Jagoš Marković. I to sam prošao. Šta se ovo desilo? Zašto su uzvikivali UA dok je govorila ministarka Vujović? I to vidite, ministarki su govorili UA. Zato što sam zaključio, vidite, ja znam Jagoša Markovića koji kad je bio dječak, kad je došao prvi puta u pozorište i kad je prvu režiju napravio i kad je upisao akademiju, kad je bio u 3. razredu gimnazije. Gledajte. I znam čitavu porodicu. On je bio fantastičan. To opet opravda ove moje teze. Nemam ja ništa protiv ministarke kulture. Ali vidite, postavlja se jedno logično pitanje, kao i mnogi ljudi koji su danas aktualni u politici, koji su danas, ne znam, rukovode nekim festivalima. Kada ste ih vidjeli da gledaju neke pozorišne, evo vi pratite pozorišnu kulturu uopšte. Apsolutno. I odjedan put bivate direktor ili ministar kulture. I onda je logično da to kod mene izaziva nekakav jed, pogotovo ako ta priča o jednom genijalnom dječaku, momku, kasnije sjajnom reditelju, vi počnete pričama, pozdravima, ne znam, predsjednika vlade, predsjednika države, predsjednika ovoga. To je najmanje potrebno. To nije politički skup, to je jednostavno skup koji se bavi jednim sjajnim čovjekom koji je dokazao sebe na svim meridijanima. To sve stoji, naravno, on je doživio ove ovacije, znači, tako i njegove predstave. Pričamo o njemu. Ali šta je sa ministarkom? Zašto je problem sad? Pa zato što je... Ona je držala običan govor kao i svaki drugi, jel? Kao i svaki drugi. Šta se ovdje desilo? Pa ne znam, možda je ta publika pozorišna prepoznaje da ne pripada tome. Ja poštujem tu ženu, kažem vam i svaku ženu. Gospođa Vujović je ministarka već neko vrijeme. Mislim, to nezadovoljstvo se moglo iskazati, a na ovom događaju ovako. Sve je to tačno. Ali kad bi to bilo jedino njeno ogrešenje, ja bi joj oprostio. Evo i tu da bude slobodan. I mnogim drugima iz sfere kulture. Znate, da ne pominjem prosvetu, obrazovanje, znači i kultura, ali kultura je nešto što je meni nekako najbliže. Jer čitav život dijelom pored novinarstva posvetio kulturi. Vi to dobro znate. Znam, naravno. I žao mi je što nema likovnih kolonija, više izložbi, organizacije ni part presa. Znate zašto nema i to da vam kažem? Zato što to više sadašnjim ljudima nije potrebno. Ma kako nije potrebno? Ne, nije potrebno. Govorim o ovim ljudima koji su vlasnici hotela, koji su vlasnici imperija, koji su vlasnici miliona. Njima to više nije potrebno. Duhovnost nije potrebna, kultura više nije potrebna. Znate zbog čega? Meni je jedan put rekao jedan fini, pametni, ogroman intelektualac Mario Vargas Llosa. Dobro. Da su knjige opasne za sve ljude koji čitaju, za svaki režim. Šta su slike onda opasne? Sad zašto, kako može knjiga biti? Zato što čovjek ako čita, on razmišlja. I vremenom biva slobodan. I onda ne priča samo o tom životu skorojevičkom u jednoj maloj sredini, nego razmišlja da se negdje drugačije živi, slobodnije, bolje, civilizovanije, kulturnije. To su ti ljudi koji mogu da kažu nešto danas, a ovi koji to ne mogu, on će samo da odradi taj mandat u ime partije,
a neće se pitati... To je razlog kako neko ne shvata značaj kolonije, izložbi koje ste organizovali. Koliko likovnih umjetnika je samo prošlo. Tako je. I to, pa ste međunarodni. A tek koliko ste mladim književnim stvaraocima davali prilika. I ne samo pjesnicima. Mladi. Kako da ne? Mladi pjesnici su stasali upravo zahvaljujući vama. Vjerujte. Ja znam, evo 5, sigurno da nabrojim odmah. To je danas prosto nevjerovatna priča. Ja sam bio svjedok. Ovo sad ne dajem sebi na značaju. Neću da pričam o mojim zaslugama. Daleko dobro, bio. evo, ja ću. Ali samo kad pominjete kolonije izložbe, ovdje je ostalo 1000 slika u ovoj regiji. Eminentnih akademskih slikara iz zemlje i svijeta. Gledajte, ja sam uvijek izgovarao prožimanje kultura. Bez toga ne smatram da je prava kultura. Znate, ja sam doveo neke ljude kad još rane nisu bile zacijeljene iz bivše Jugoslavije. Onda su me svi pitali kako dovodiš, da ne kažem ovoga. Eto tako. I tako dalje. Ja ga kažem, dovodim kao renomiranog umjetnika. A drugo, ja sam ta spona, ne treba stalno mržnju sijati. Ajmo da se nekako družimo, da razmenjujemo i privatno mišljenja, na kraju i o politici. Ali meni to nije bio cilj. Meni je cilj da prožima se kultura, da bi bili bolji. Tačno. Umjetnost je uvijek spajala. Da bi država ima više koristi od toga, da bi moj grad imao. I šta se dogodilo? Neću pominjati koja je to bila vlast. Dođe neka mlada savjetnica po partijskoj liniji za kulturu. Gledajte, savjetnica predsjednika opštine. Pa je to godina bila, bar mi pomozite, pa ću ja se sjetiti ko je bio. Ne otkrijem. Nije to bilo daleko, da se razumijemo. Gledajte, žena koja je studirala u Beogradu i poštujem, je li Bog dao, i završila je čak i neki fakultet. Ali gledajte, došla je i sada savjetuje nekoga o nečemu o čemu nema pojma. Dobro. Mislim, neću ogriješiti. Ko je bio predsjednik opštine? To onda ću govoriti ko je ona, bolje da kažem, ali nema smisla. Pa otvoreno razgovaramo. Ona je mlada dama i neću da ona sada više i ne bavi se time i nije. Ali gledajte tu avanturu. U tom periodu kada sam ja, i to je kazala jedna vrlo referentna naša sugrađanka koja je magistar istoričar umjetnosti. U tom periodu ja sam pravio više programa u sferi kulture, ne samo izložbi, kolonija, književnih večeri i tako dalje. Ja sam pravio i vajarske kolonije, ja sam pravio razne debate o kulturi. Gledajte, to niko nije radio. Zašto danas nemamo debatu o kulturi? Jer neće niko svoj politički rejting da ugrozi, ne kulturni, ne stvaralački. I gledajte, tada se ja pravio više nego sve institucije kulture u Budvi. Nije me sramota to reći, jer su to rekli. I to je javno rečeno, čak i na vašoj televiziji. I gledajte sada, kad su nju pitali, dobro, sad je zima, nema mnogo kulturnih programa, kaže, pa dobro, mi imamo i nabrojala je neke institucije. Taj moj angažman nije ni pomenula. Ona nije znala da taj Art Press i ja postojimo. A kažem, te godine ili ti godina sam pravio više kvalitetnih programa nego se... Dobro, znali televizija, na primjer, uvijek znala. Mi smo bili na svim događajima, sve smo pratili. Televiziji kako oni to nisu... To nije do vas, nego kažem, ta mlada djevojka vidi kolika je ogreza u neznanju. Ali ja mislim da rekao ste danas isto nema tih debata. Mislim da ima. Sjećate se ovi slobodni umjetnici, pa Kuća Čakrdekovića? Bilo je razgovora. Sve je tačno. Bilo je. Ali gledajte sada. Ajmo uzmimo sada nove savjete u institucijama kulture. Ajde. Uzmimo upravne odbore. Zašto da ne debatujemo o tome? Nemam ništa protiv, ali molim vas, da li su to ljudi koji će sutra napraviti iskorak? Nije važno. Vam neko posebno smeta, neki savjet? Ne. Ili uopšte? Ne smeta, ali mi smeta struktura. Dobro. Vidite, ako ja razgovaram sa vama, ako znam da ste vi potpuno infiltrirani u kulturne događaje, ako znam da se bavite kulturom, onda ste dobrodošli u svakom savjetu. Logično. Ali ako vi dođete, ne znam ni od kuda, izvinite, neću da vrijeđam nikoga, ali to prosto nije doprinos kulturi. Dobro, ali to je ono pitanje logike s početka emisije oko podizanja ruke za 1.000.000 eura za hranu. Tako je. Šta je logično, a šta će da se desi? Pa to je suština. Dobro. Volim što smo zaokružili priču. Ranko, hvala vam puno što ste izveli vrijeme za odgovor. Izvinite što sam bio slobodan čovjek. To vam posla, samo nastavite. Dakle, svi mi budemo, evo to nas svima želi. Hvala vam. Hvala i vama, dragi gledalci. Ostanite naravno s program Televizije Budva.